Ai naamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Ya, namuntlha ta kalola hi beef leyi ya continuaku exikarhi ka Mr Post na Manyangatsi the Commissar. Ya, so ka my last video a ni kombisini hi laha Manyangatsi a ri karhi a attack Mr Post hi kona. I video leyi mi nga se vona ni vekele link ka top comment. Ya, so after loko Manyangatsi a di attackini Mr Post ka Facebook, hi vone a fika a vekela screenshot laha tani swilo swi vona kwalano hi laha a nga fika a xeweta Benny Mayengani official Benny Mayengani official Benny Mayengani very tani swi vonaka a n'wi xeweta no a n'wi xeweta i fika a hlamusela ku eringetini ku va kuma Benny Mayengani over text mara a nga kotangi ku va a yi kuma president even then i fika yi n'wi nyiketa nambara ya yona and then a tsala ku hayi ni ta va ni mi texta sweswo swi nga swi ri kahle na even then president yi ku yes so at first a swi make sense ku why Manyangatsi a text Benny Mayengani but loko hi hlaya le henhla le vhete swi vona ku endleka fika a tsala na that text on top of a tsala ku va ta miyela wanna definitely be part of the marketing team of his September project. So loko Manyangatsi i zama ku a xava Benny Mayengani hikuva a lava ku va a maketa album ya Benny Mayengani leyi nga ta va kha yi huma hi September. Why? A ni tivi mi nga mi kha mi vula mavonelo ya n'wina laha hansi. Even then kusuka kwalano ivi a tlhela a endla na video ka YouTube channel ya yena laha kha still a kha a attack-a na Mr Post la nga fika kombisa ka Mr Post swo yimbelela swa tsandza mi nga ma yi vona video liya leswi a kha kombisa swona in overall. So loko mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe then kha ni mi vekela yin'wana ya ti-short clip ta Manyangatsi after this video loko a kha a byela Mr Post ku ni fike ni dyondza ku yimbelela.